Pozdrav posjetiocima portala Košarka24, dobrodošli u 7. izdanje podcasta Jako i do samog kraja koji je posvećen Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije. Moje ime je Miroslav Jevremović, sa mnom je i večera Slobodan Gligorić. Gligora, brate. Samo smo nas dvojica u stanovima, odnosno kućama. Postoje neke najave da će ljudi izaći napolje, ali nadamo se da neće. Biće zahlađenja. Da će biti napad na ambasadu Australije. Pa verujemo da ne, nadamo se da neće. Nadamo se da neće. Nisu nam potrebni kao neprijatelji, to je moje više. Nadamo se mirnom razrešenju ovog konflikta. Apsolutno. Naravno, ovo je prvi podcast u 2022. Srećna svima nova godina, naravno i božićni praznici. Ovo mi snimamo 5. januara uveče, dakle od našeg prethodnog podcasta su prošla 2 kola u najjačoj ligi sveta, tako da sada ćemo se malo baviti sa tim utakmicama kojima je zatvorena 2021. I malo ćemo otprilike napraviti neka, da kažemo, predviđanja od toga šta se može očekivati od nekih ekipa u narednom periodu, pod uslovom naravno da se takmičenje bude odvijalo u nekom normalnom ritmu, u nekim dobrim okolnostima, s obzirom da vidimo veliki broj novozaraženih, što igrača, što ljudi iz stručnih štabova i tako dalje, sada zbog što se tiče aktualnog stanja sa koronavirusom. Opet kažemo, očekujemo nadamo se da će to biti sve u redu, mada već postoje neki problemi i u KLS ekipama, ali o tome ćemo nešto kasnije kada budemo došli do tih timova. Hoćemo da počnemo odmah. Dakle, kao što smo već po probanom receptu, počinjemo sa dna tabele na kojem se nalazi Slodes. Tu smo imali još jednu trenersku promenu, odnosno to prva trenerska promena, čekaj. Ili je bila još neka? Teško pitanje za početak. Baš sam se sad bacio u rebus. Čekaj. Da, nije. Pa nije bilo. Ovo je prva trenerska promena u sezoni. Dakle, Marko Boras više nije trener ovog beogradskog tima kojeg je uveo, dakle, u KLS. On i njegov pomoćnik Mijatović koji je vodio u posljednju utakmicu više nisu, dakle, u ekipi. Novi trener je Nenad Karanović, težak zadatak. Imaju samo 2 pobjede posle 16 kola. To je ekipa koja je, dakle, kao što smo rekli, ušla iz nižeg ranga. Napravili su neke promjene u igračkom kadru, međutim, pogotovo je posljednje utakmice pokazuju da ipak to nije taj kvalitet. Možda bi u nekim prethodnim sezonama mogli da sa takvim igračkim sastavom, da kažemo, negdje plivaju u ovim okolnostima KLS-a, da opstanu u ligi, međutim liga ove sezone je nešto jača. Taj tim koji su oni napravili, koji je, moramo i to reći, mlad, relativno iskusan, nemaju previše KLS sezona u odigranih. Nekoliko igrača je tu bilo prošle sezone u nekim drugim ekipama kao što je recimo Tamiš, međutim opet nije to, da kažemo, dovoljno, što i ovi rezultati sada pokazuju. Eto, ceh je platio trener Boras, koji je, čini mi se da je nekako ekipa generalno poklekla u ovim prethodnih možda mjesec dana. Oni su imali neke neizvesne završnice u da kažem, ovom prvom delu sezone, međutim, kako je vreme odmicalo, evo sad naređali su neke ubedljive poraze i prosto na dnu su tabele i onako, dalje da ih sad nešto ne otpisujemo prerano, međutim, čini se da su oni gotovo već viđeni za ispadanje. Pa jako težak zadatak. Malte ne sve si rekao. Mislim, posle ovog ubedljivog poraza od OKK Beograda, oni će i dalje na 2 pobjede i rekao si, u više navrata smo rekli da nismo sjajni u nekim predviđanjima,
Ali eto, ako pričamo o nekoj budućnosti, njima je neka otežavajuća okolnost i onaj poraz od Kolubare o kojem smo već govorili u jednom od prethodnih razgovora, da su bar u tim nekim, da su bar tu Kolubaru pobedili pa da budu na 3 pobede, pa ajde da kažemo da pokušaju da se priključe tim ekipama koje su sad poprilično odmakle sa 7-8 pobjeda u odnosu na njih, naravno. Međutim, eto, prosto prevelik zalogaj za ekipu, zaista skroman igrački kvalitet. Eto. Prosto moramo tako nešto da kažemo. Za ovaj rang, rekao si te neke neizvesne završnice, nekim mlađim igračima, to pričali smo, teško pada kada se izgubi i posle se teško vraćaju i epilog svega toga je skor na tabeli. Po meni, oni su već jednom nogom u nižem rangu. Zaista ne vidim način možda, uz eventualno neka pojačanja, ali opet baš im je potrebno da vežu nekoliko pobjeda da bi se uopšte priključili toj borbi. Za sada po meni jako teško. Ekipa koja ima kudi kamo više šansi za opstanak je ekipa Tamiša, što zbog neke matematičke situacije samim tim jer imaju 2 pobjede više, dakle oni su na skoru 4-12, a osim toga imaju dosta iskusni sastav, međutim Tamiš je, to smo već pominjali, verovatno najmaleroznija ekipa ove sezone. Oni su doživjeli 8 vezanih poraza, a pritom su imali velikih problema što sa slučajevima koronavirusa, što sa nekim povredama, što sa nekim malerima. Dobili su novog igrača, Amerikanca PJ-a Hardija, kojem će ovo biti prva sezona u evropskoj košarci, 98. godište, igra na poziciji playmakera, beka i bit će potrebno sigurno neko vreme njemu da se prilagodi. Znamo kako to ide sa tim američkim rukijima. Dakle, 23 godine, nije bio na nekom mnogo velikom, poznatom, bitnom univerzitetu, ali sigurno da ima neki kvalitet. Međutim, ni sa njegovim dovođenjem Pančevci nisu imali baš sreće jer nisu stigli na vreme da ga registruju recimo za tu utakmicu u Užicu protiv Slobode, iako je se dakle pojavila već pre tog meča informacija da je Hardy novi igrač Tamiša. On prosto nisu stigli da sve te stvari oko njegovog dolaska, avionskih letova, sličnih stvari, rasporeda, da im se, da kažemo, poklope, tako da su oni ostali bez tog igrača i doživjeli su ubedljiv poraz u Užicu, iako su u jednom delu meča zaista pružili dobar otpor Slobodi, iako da kažem u tom potpuno desetkovanom sastavu. Ono što je zanimljivo jeste da mladi playmaker Vidić debitovao na toj utakmici, ako se ne varam. To je dakle neki otprilike pozitivna strana čitave situacije. Potom su imali jednu utakmicu na jednu loptu protiv Dunava koju su izgubili. Upravo je Hardy na tom meču debitovao, ubacio je 30 poena, međutim taj šut za pobedu, možeš ti nešto više o tome, nije pogodio. Vidjet ćemo sad, verovatno će on doneti neki kvalitet uz, da kažemo, Lugića ako ostane zdrav, Smiljanića, Bahradzea i tako dalje. Pritom oni su ostali bez Sanadzea koji je nakon što se oporavio od korone doživio tešku povredu i završio sezonu koliko sam čuo. Dakle, Sandro Sanadze, brat od Dude Sanadzea koji igra za Borac. Dakle, eto, zaista velika količina nesreće i malera za jednu ekipu u jednoj sezoni, što je zapravo i kumalo da oni budu na pretposlednjem mjestu, mimo nekih očekivanja. Pa jeste, opet, da se ne ponavljamo u odnosu na neke ranije razgovore, ali opet, za razliku od Slodesa i pored tog nekog broja pobjeda, mislim da je trener Jovičić dugo godina u ovoj ligi i da nekako može da podigne ekipu. Eto, neka utjeha im je da su protiv Dunava tu igrali utakmicu na jednu loptu, praktično pomenuo se taj Hardijev šut, da je ubacio, sigurno bi sada možda pričali znatno drugačije, jer upravo, eto, već će početi da se razmišlja o tim nekim međusobnim duelima, krugovima i Dunav je ekipa koja se nalazi u donjem delu tabele,
istina ima znatno više pobjeda od Tamiša, ali eventualno ako Pančevci žele da krenu napred, njima su potrebne te pobjede protiv tih nekih direktnih rivala. Naprimjer, eto, oni za 2 kola stižu u Valjevo, a Metalac su pobedili 8 razlike u Pančevu, što je njima opet u toj nekoj računici jako, jako važno. Dunav su ubedljivije pobedili u prvom kolu, Pančevu, tako da eto, u tom slučaju, eventualno ako budu imali isti broj pobjeda kao Dunav, ali da ne idemo sada previše daleko, mnogo problema i plašim se da će ih, mislim, nadam se da neću biti u pravu, da će ih biti u nastavku sezone, vidimo šta se dešava u ovim zvučnim klubovima i plašim se da će sve to kreirati i tabelu. Plašim se da će sve to kreirati i tabelu, mnogo problema za Tamiš, pomenuo si sve te igrače, mislim da je rukovodstvo kluba iz Pančeva da su imali za to neku drugačiju ideju na početku sezone, međutim, eto, angažovanje Amerikanca i opet neko... Kako ti izgleda Hardi ovo što si gledao? Ono što sam vidio sasvim korektno za ovu ligu. Sasvim korektno za ovu ligu, neki 31 poen, ali tako? Tu šta sad da se preterano kaže, ali opet, ja na primjer gledam u Valjevu Stevensona, rekao si, opet se to sve menja sad u nekim narednim mečevima, neki odbrane su sada malo i fokusirane na njega, treneri gledaju skautinzi, tako da sada će to biti znatno drugačije, pretpostavljam i za protivničke odbrane, opet je on bio neka nepoznanica, pretpostavljam taj meč protiv Dunava, dok sa druge strane opet falilo im je poena u rukama u nekim susretima, recimo protiv Vršca, kada je rekao i trener Jovičić, ali tako, ne može se igra košarka kako se ne ubaci bar nešto, pogotovo na svom parketu. Tako da, upravo ako i treba neko da ubaci, stigao je Hardi. I kažem opet taj neki, da se sad, koji izraz da upotrebim, to neko ludilo, naravno, žargonskim rečnikom Bojana Jovičića, mislim da će vući tu ekipu do kraja i nekako ih ne bih tako lako otpisivao, ima još 14 mečeva da se igra, znamo svi braća Jovičić da su dugo godina na čelu tog kluba i neće se tako lako, ajde da kažem, predati. Ekipa koja, da kažemo isto, otprilike u sličnoj situaciji kao i sve ove ekipe iz Donjeg doma, Kolubara, koja je odigrala jednu utakmicu u ovom periodu, jer je došlo do odlaganja tog meča protiv Mladosti. I Kolubara je u toj utakmici poražena od Vršca u gostima sa 10 poena razlike, tako da su oni sada na skoru 5-10, što je tako su zatvorili polovinu prvenstva. Ekipa koja sigurno nije zadovoljna tim mestom na tabeli, pominjali smo tu reakciju sa dovođenjem Hadžifejzovića sada jeste, tako da mislim ono što je recimo kolega Caković pominjao nedavno u podcastu kod kolege Miloša Jovanovića, to da je bilo bi lepo da mladi trener Stevan Mijović dobije šansu, dakle da se ne desi ovo što se desilo u Borasu u Slodesu, dakle da se istrpi možda ta neka situacija, da mu se pruži šansa da proba da ostane u ligi, pa čak i ako ne ostane opet, recimo kad bi se vratili u B ligu, mislim da je Lazareva sredina koja bi mogla da nekim projektom iskonstruiše i neki povratak u KLS sa Mijovićem. Naravno ne znam kakvi su odnosi u ekipi što se tiče samog vođenja ekipe iz perspektive Mijovića, ali opet iz nekog tog ugla kako sve to deluje, kakva je priča što bi se reklo, nadam se da će Mijović ostati na tom mjestu i da će bez obzira da li ispali ili izborili opstanak, a sigurno je da imaju igrački kadar koji može u ovoj drugoj polovini da napravi neki niz pobjeda i da ostvari neke bitne trijumfe, pogotovo u tim nekim međusobnim duelima koje si ti naglasio, koji bi ih ostavili u KLS-u.
Pa da, i njima su baš kao i Tamišu hitno potrebne neke pobjede. Poslije ćemo se prebaciti na grupu ekipa koji imaju po 7 i 8 trijumfa. Pa rekao sam i u ranijim navratima, očekivao sam znatno više od njih, međutim opet su tu neki problemi. Priča i trener da nisu previše ove sezone igrali 5 na 5 na treninzima. Da. Tako da ovo je samo, posledica svega toga. Kolubara, prema nekim nezvaničnim informacijama, na otvorenom ugovoru je Francuz Monceau koji ima neke ponude. Ne znam da li će ostati u Lazarevcu. Tako da... Da li je otišao kući za Novu godinu? To je... Kao Brazilci za karneval. Nećemo ti detaljima sada o zakonima pojedinih zemalja iz zapadne Europe, ali i sveta. Ali zaista opet, kako bih rekao si iskusni igrači koji će znati kako da odigraju neke utakmice, neke završnice, ali opet prosto sve zavisi od njih, uopšte od zdravstvenog stanja, tu je kapitan Simić, tu je Duvnjak i neki igrači koji imaju u sezoni u višim rangovima, recimo isto Edinović, ili tako? Da. Ali opet njima je hitno nešto potrebno. Sad imali su taj meč protiv Mladosti, ne vidim način kako su oni mogli da iznenade Mladost, ali opet možda i neka pobjeda nad nekim zvučnijim imenom, da ih, ali baš kao i Tamišu, hitno su im potrebne pobjede kako bi se priključili toj grupi timova, kako eto, potencijalno u nekom nastavku se ove dve ekipe ne bi direktno borile za opstanak. Sad si pomenuo nekoliko ekipa u ligi ima taj problem sa brojem igrača sa kojima radi na treningu. I to je nekako dosta neka opomena možda i za neke naredne godine u slučaju da situacija se još malo i poboljša u smislu financija, ono što sam nešto pominjao za prošli podcast. Zamisli sada kada bi svaka sredina imala neki juniorski pogon iz kog bi mogla da uzme jednog, dva igrača koji bi bili priključeni tim treninzima, da održavaju intenzitet, da budu prosto ta neka, da se ružno izrazim, tela koja bi pomogla da taj nivo treninga bude na nekom dobrom nivou. A mislim da to sada i nije toliko slučaj sem klubova iz ABA 1 lige, možda tu negde OKK Beograda i ovih mlađih ekipa koji imaju, da kažemo, šire rostere i pre svega mlađe. Tu je možda i Sloboda koji ima odakle da crpi. Pa da, ova juniorska ekipa je tako bila najbolja u državi. Tako, mislim, tu su sada ti igrači iz te prošle sezone juniorskog tog sastava su sada nosioci, ali oni opet imaju juniorski tim koji dobro gura u jedinstvenoj juniorskoj ligi i tako dalje. To je taj sistem o kojem toliko godina i decenija pričam. Ne, da ne idemo previše, što se te priče... Jasno, da. Završi. Čujem. Da ne idemo previše daleko, ali Real CSKA je najbolji primjer. Real CSKA je najbolji primjer i u jednom prazničnom intervjuu mi smo i neformalno pričali, Svetislav Pešić, naš selektor, je rekao da je prosto Pablo Laso nikad se ne žali ni komu je povređen, ni komu ima koronu i oni su izašli na taj meč protiv CSKA da ih pobede. Bez obzira na sve. I zato je Pablo Laso tu gde jeste godinama. Jasno. Ali opet to je daleko od Krlusa. Pa dobro, ali opet kažem, znaš, bilo bi lepo bar da imaš neku bazu svoju, malo neki taj organski pristup samom vođenju klubova, da tako kažem. Ali opet se vraćamo na problem financija. Opet smo... Naravno, jeste, sve jasno. Da kažem, u nekom začaranom krugu. Sada prelazimo na tri ekipe koje imaju skor 7-9. Zdravlje je trenutno na 13. mestu. Oni su u poslednjoj utakmici u godini pobedili Slogu, međutim ono što je obeležilo i tu utakmicu i generalno taj neki period je zaista stravična povreda Eldana Bjelaka, koji je, ja sad ne znam u kakvom je stanju, koliko je ozbiljan taj prelom bio
kolika ga čeka pauza i slično. Ono što je definitivno da ta povreda jezivo izgledala. Ko dakle nije gledao taj meč, on je se prosto okliznuo na jednom mjestu gdje je njegov saigrač u prethodnom napadu pao. Da li to mjesto sad nije bilo dobro obrisano, on je dakle trčao u napad i bukvalno se srušio čovjek uz bolne urlike i tako dalje. Zaista je to jedna nesrećna jedna okolnost i evo i ovim putem Bjelaku da poželimo što brži oporavak i da se jači izvuče iz cele te situacije i možda isto neka opomena pa i za sudije na kraju krajeva i za klubove koji određuju tu decu koja će čistiti parket, naravno ni na koga ne želim da uperim prstom, to je jedan tragično nesrećan slučaj, međutim opet sve neke stvari koje možeš da iskontrolišeš treba dovesti, dati nekako sve od sebe da uradiš neki posao koji je do tebe, da sve neke, da kažemo, ružne situacije sprečiš. Naravno, pričali smo organizaciono o tome, mislim samo da se pridružim i poželim brzo oporavak Bjelaku u organizaciji klubova, mislim, jednostavno Tamiš, Pančevo i Semafor. Znaš, recimo, ovdje u Čajetini se dešavalo, počne utakmica, nema ovih dečaka koji treba čiste parket. Nekako, to je baš nekako neozbiljno prosto. Da. Ti i ja znamo igrači koji su sada, da ih ne pominjemo, koje smo viđali u Pioniru na utakmicama Crvene Zvezde i Partizana, koji su sada, da kažemo, ozbiljni košarkaši, koji su bili tu i koji su imali svoj zadatak i morali da budu maksimalno fokusirani na tu situaciju. Ali opet kažem, i to je sve stvar nekog pitanja, možda čak i nekog resursa. Koliko ti imaš neke dece, da li imaš juniore, da li nemaš, da li imaš nekoga bukvalno staviti. Da li imaš kadete, pionire, mislim. Upravo to, tako je. Mislim, naravno, na onom snimku se vidi da taj momak koji je brisao taj parket na tom mjestu, da je on se isto hvata za glavu, da je njemu preteško bilo u toj situaciji, naravno da nije on kriv, niti je kriv pa da, ali sad opet, to što pričaš nema neke veze sa financijama u Valjevu. Bilo je također dosta, da kažem, komičnih nekih problema vezanih za puštanje himne, recimo. Pa sa kaznama i tako dalje. Da, ali stvarno, znači, klubovi bi organizaciono, mislim, bar te neke detalje i neke sitnice, rekao si šta sve to izazove, mislim, dešavaju se i padovi i povrede i teško je sada, kako ti kažeš, bilo koga uperiti prstom, ali jednostavno to su neke stvari koje nisu direktno vezane sa nekim financijama, milionima i... Možda samo sa prosto ne znam, opet ti kažem, daleko smo od nekog napretka i u tom pogledu, ali nadamo se da bi možda moglo biti na nekom nešto višem nivou u odnosu na aktualno. Da, Bože daj, što bi se reklo. Da. Što se tiče tog rezultatskog dela, Zdravlje je ostvarilo jednu pobedu i jedan poraz igrajući protiv ekipa koje su u vrhu tabele. Najpre protiv Mladosti u tom posljednjem meču tog prve polovine prvenstva. Odigrali su zaista jedan dobar meč protiv Zemunaca, međutim u drugom poluvremenu je Mladost napravila preokret, nekoliko dobrih sekvenciji Andrije Bojića i Mladost se vratila potpuno utakmicu, preokrenula. Sad ono što se desilo na meču protiv Sloge je neka, da kažemo, suprotna situacija, da je Zdravlje bilo ta ekipa koja je napravila preokret u nastavku, što opet govori dosta i o karakteru ekipe koju vodi također jedan mlad trener Lazar Spasić, koji je opet neki dobar primjer koliko kontinuitet može da ti se vrati kad veruješ u nekoga i tako dalje. Na tom meču protiv Sloge je zablistao Cornelius Hudson sa 32 poena. Pokazao se zaista kao odlično pojačanje i oni mislim da također mogu da budu zadovoljni. Jeste da su u donjem delu, ali opet nisu, da kažemo, u nekoj toliko opasnoj situaciji kao recimo ovi klubovi o kojima smo do sada pričali. Pa da, mislim da za Novajliju u ligi sasvim korektan skor, 7-9,
opet prekinuli su seriju pobjeda Sloge na gostovanjima. Mislili smo da Sloga sjajno igrala na gostovanjima u ovom prvom delu sezone i rekao si možda ih je ta povreda Bjelaka malo skupila u završnici susreta i obično, eto, u tim situacijama igrali su 2 meča za redom na svom parketu, jel tako? Izgubili su od Mladosti, pobedili su Slogu, to je neki skor 1-1, 7-9 nakon 16 kola i mislim da nema i nešto pretjerano razloga za neko nezadovoljstvo. Sve je pod kontrolom, kako se kaže. I plus sve pohvale za njihove dresove i video sam da na njihovom sajtu može da se naruči... Jeste, pohvale i sa moje strane. Pohvala, ja sam veliki ljubitelj dresova, odlično, svaka ti čast što si to pomenuo. Možemo vidjeti da naručimo neki, pošto kao možda se uradi sa prezimenom, da se da bude kao custom Pa evo neki zvaničan poziv da jedan podcast radimo u dresovima zdravlja, jel može? Ti uzmi domaći, ja gostujući, ako nas čuje neko iz Leskovca. Ali ovo sad dosta zvuči onako mislim, kako bih rekao, klošarski. Pa ne zvuči toliko. Kao pošaljite nam pod dres. Ma ne zvuči toliko, ali stvarno dobro što si to pomenuo, jer ja sam to video, ne bi se setio, mislim. Opet se vraćamo na malo pređašnju priču i organizacije kluba. Jednostavno, ako nemaš djecu u svom gradu koja će kupiti dres, mislim, čemu onda sve? Da, imaš 2 magarca sa Zlatibora iz Valjeva koji će da ga naruči. Iz Osečine, da te ispravim. Ja, izvinjavam se, da. Ne, ali stvarno to je neka poenta svega. Bar ja tako gledam. Poenta svega je da neki roditelj se sina vodi na utakmicu zdravlja i da mu kupi dres. Tako je. Za mene, ja bar tako razmišljam, možda ja nisam pravo. Jasno. Ništa, znači naručujemo dresove. Dunav također 7-9, vezali su 2 pobjede kod kuće, već smo rekli za taj trijumf protiv Tamiša u neizvjesnoj završnici. Oni su dakle ekipa koja je, da kažemo, koncept jedan koji u ovoj sezoni novi iz te saradnje sa Partizanom. Imaju nekoliko svojih igrača koji su bili tu i ranijih sezona, otišao im je sada i Uzbašić, prešao u Vršac, nešto ćemo više o tome kasnije. Dodati su ti mladi igrači iz Partizana. Tanasković je tu negde, da kažemo, između, jer je igrač koji ima iskustvo iz KLS-a, zaista, da kažemo, značajno, a pritom i on negde taj neki podladak Partizanov koji možda u nekoj perspektivi čeka neku šansu. Tako da ja mislim da je i ovaj skor 7-9 isto nije nešto, da kažemo, alarmantno za njih. Milivoj Lazić, to smo pominjali, ponovo je, da kažemo, u seniorskoj košarci. Sigurno da mu značajno pomaže i Mita Rašćerić koji je tu, da kažemo, zajedno sa njima prethodnih nekoliko godina je uspješno vodio ekipu Dunava, tako da mislim da oni neće biti u situaciji da se nešto grčevito bore za opstanak kako sezona bude odmicala. Slažemo se, mislim opet, nakon jako lošeg starta da je izuzetno bila važna ona pobjeda u Novom Pazaru. Mislim da je opet pobjeda u Novom Pazaru pa pobjeda u Kragujevcu. Da. Pobjeda u Kragujevcu nakon 1 ili 2 produžetka, ispravit ćeš me sad. Mislim, nije toliko ni bitno, znam da su bili produžeci, pratio sam i taj meč. Tako da eto, iskustvo Vuka Maliđana sa nekim mladim igračima kojima je bilo potrebno vreme malo da se prilagode ovom rangu, nekim drugim mladim igračima poput Petrovića. Dobro, i Đorđe Jovanović ima neko iskustvo iz Partizana, ali opet drugačije su uloge. Nije isto kada si u Partizanu, ovde su mnogo veće očekivanja od tebe, lopte idu, kada su važni momenti idu tebi u ruke, tako da mnogo je to drugačije u odnosu na neke dosadašnje njihove uloge u karijeri u juniorskoj konkurenciji. Ovdje imamo nekih jako iskusnih igrača koji znaju da prepoznaju neke stvari, ali opet slažemo se 7-9 skor s obzirom na neki lošiji početak i kratko samo u odnosu na Tamiš, njihova važna pobjeda sada nad Tamišom. I pored toga što su izgubili,
znači im ta pobjeda opet, ne u smislu nekih krugova, ali znači im pobjeda da se bar, ajde, da su izgubili, eto, već bi Tamiš bio, da kažemo, bliži Da, njima, na jednu a pobedu, izgubili da. su obe utakmice i već bi to bila nešto drugačija priča. Metalac također 7-9, poraz od Vojvodine u prvenstvu, ali pobjeda u kupu. Ti si u prošlom podcastu priželjkivao obrnut scenario, znači pobjedu u šampionatu, a Dobro pamtiš, dobro pamtiš. Pa slušao sam ponovo, šalim se. Kako se zove... kako je sad raspoloženje? Jer taj kup, koliko je taj kup, da kažemo, koliko se daje važnosti tom kupu, značaja i to. Jer se vidi kao neka razvojna šansa. Pa pazi, razvojna šansa. Sada imaš situaciju, gostuješ Dinamiku, pa ti igraš protiv Radničkog za odlazak u Niš, pa ti dolazi Tamiš. Mislim, prosto kao pasulj, mnogo je značajnije pobediti Tamiš. Jer u slučaju poraza od Tamiša, teško je, kako Metalac igrao starta sezone, teško je očekivati da će bilo što raditi protiv Dinamika. Ovim ne želim da izbaksuziram, ako misliš da bi je to cilj. Ali, pa mislim stvarno, mislim da će Dinamik prekinuti seriju od dva uzastopna poraza. Raspoloženje u klub je malo poprave, međutim slabosti igri su, da kažem, sve prisutnije. Neke slabosti, trener Nikolić je naravno iskusan, prepoznao neke mane i u prvenstveni meč je zaista protekao. Mislim da su igrači Vojvodine jako opušteno ušli u kup utakmicu i nakon meča neki predstavnici kluba iz Novog Sada nisu bili zadovoljni prosto nekim govorom tela, ponašanjem igrača i na zagrebanju i na samom početku. Znalo se tu da jako je teško kada neku ekipu na gostovanju pobediš 20 razlike, dolaziš posle 2-3 večeri u isti grad, u istu halu i kako to ide, mislim, da ćemo to lako, prošli put smo 20 razlike. Sa druge strane, Metalac je konačno nešto pogodio u početka sezone za 3 poena i opet, kažem, taj kup opet da se ode u Niš što se tiče nekog, ajde da kažem, i neke šire javnosti i renomea kluba i svega je jako, jako značajan, ali opet ako se ode u Niš, a izgubi od Tamiša, pa posle se ide Dunavu, pa se izgubi, hipotetički pričam, i od Dunava, onda su već problemi više nego odmah. Da. Jasno. Jel imaš sad, opet si izrazio želje, znači ti si da se potpuno odustane od kupa? Ne, daleko od toga. Daleko od toga, ali nadam se da me razumeš. Metalcu ne treba ponovo scenariju iz prošle sezone. Da se rešava status u posljednja 2-3 kola. Tako da mislim da... I da putuješ u Niš, ne razmišljajući uopšte o tom kupu šta ćeš raditi, već sa nekom brigom šta te čeka. Ne, izgubiš od Tamiša i kao idemo u Niš i tamo te čeka Crvena zvezda. Mislim. Jasno. Znaš kako, mislim. Koliko je bilo Partizan Split? Koliko razlika? 50. Rekord, ja mislim. To je rekord za ABA lige. Ma dobro. A mislimo da pričamo o Nišu, o kupu, o četvrtfinalu. Da li misliš da će, ajde sad glupa tema, ali moram, da li misliš da će se nekome desiti brodolom kao ovo Mafijonu u Tuškoj, 90 razlike? I ja mislim, to ne može da se desiti. Ako ja i ti kažemo da nema šanse, pobedit će neko. Ne, pa čak ni nekoga iz ovog dela, ajde... Ali pazi, ali slušaj, meč, pa ne znam sad meč, ne mogu ništa, ali bih voleo da Zlatibor izvuči ili FNP ili Meku i da vidi. Neka, pazi, ali bih voleo da vidim utakmicu. Naravno, ba jasno. Voleo bih da Zlatibor izbjegne večite rivali u četvrtfinalu. Jasno. Pa Zlatibor je kad igrao protiv Partizana 2017.
prvo poluvreme bilo u potpunom egalu. Da. Tako da ono, ja A mislim da, da i a ove čekaj, ekipe... izvini, Aha. brzo ćemo se vratiti na KLS. Kako se određuje ko nije nosilac od ekipa iz ABA lige? Ko je najslabije plasiran, jel tako? Ili Pa kako? valjda, da. Znači, To je ono borac, kao znači, borac čuveni mora apsurd. igrati sa nekim iz ABA 1 lige. Pa da, čuveni apsurd da nosioci u jednom takmičenju se određuju prema plasmanu u drugom takmičenju, tako da da, mislim da je to pravilo. I kako se zove, što se tiče ovog drugostepenog kupa, odnosno kupa Košarkaškog saveza Srbije, dakle već si pomenuo da je u jednom polufinalu su Radnički i Metalac, a u drugom su ova dva, da kažemo, ekipe iz nižih liga, to su Borac iz Zemuna iz B lige i Džoker iz Sombora, naravno, iz, kako se to zove, Prva Srpska, je li tako? Da. Mislim, Dakle, svi biće znamo kao zanimljivo. Prva Srpska, nije bitno. Biće zanimljivo, regionalna, muška da. regionalna liga, kako već, sever, šta već. Dakle, dve ekipe, kao što smo već pominjali, idu na kup. Da li će to biti s jedne strane Radnički Metalac ili Džoker ili Borac. Sve ekipe mislim da su veoma motivisane, pogotovo ova dva tima iz nižih rangova. Borac Zemun, naravno, Siniša Matić, još neki iskusni igrači kao što je, čini mi se, Balmazović, ali tako, igrač koji je prošle sezone, Sinovec, igrač koji su igrali ABA 1 ligu, sigurno da imaju motiv da se ponovo prikažu na toj velikoj sceni, gde opet, kao što smo rekli, neće imati taj brodov kao što su imali ovi juniori Afjona, ali će baš se pokazati, napravit će se neka priča, što još možda je ono što si ti malo čačno prošli put atraktivnije za Džoker, kao klub koji je pod patronatom Nikole Jokića i pa da, to bi bilo značajno za porodice. njih. To bi za njih bilo zaista sjajno, jer bi šira javnost bila, ajde da kažem, upoznata malo bolje sa tom pričom. Jeste. Kroz ove portale, društvene mreže i tako dalje. Naravno, i dobili bi zamajac, naravno, da tu srpsku, da triumfalno uđu u B ligu, odnosno drugu mušku ligu. Tako da, ti mečevi, mislim, se igraju 12. januara, kako bi, jel tako? Da, ovdje u Valjevu se igra u sredu sljedeću, tako za 7 dana. Da, to, pa da, 12. tako je. Tako da, eto, i za sljedeći podcast ćemo imati nešto i o tim mečevima. Kup je inače po meni najjače takmičenje. Eto, nadam se da ćemo... A koga bi voleo da Zlatibor dobije? Pa ne znam, ne. A koga bi voleo? Ako bi mogao da biraš, koga bi izabrao? Pa ne znam, nemam pojma otkud, ali svejedno ti je. Mislim, svejedno je. Nije baš svejedno. Prošle godine je Zlatibor igrao i protiv Zvezde i Partizana, sa Zvezdom igrao u Superligi, sa Partizanom tu prvu utakmicu Željko Obradovića. Ali nije ti isto na jednu utakmicu da izvučeš Zvezdu i Memku? Pa nije isto, ali pa ajde da kažem, ona bi u tom nekom rezultatskom smislu, gde možda, da kažem, ajde, hendikep nije 25, nego je, ne znam, nije 17. Razumeš? Neću ja kažem da Zlatibor nema šansi, mislim, znajući kako ljudi koji rade u klubu i koji ga vode i koji igraju za klub razmišljaju, oni bi, s kim god, znači, i protiv Željka i protiv Radonjića i protiv Zvezde Partizana, bilo koga išli, sa istim nekim željama, ambicijama, tako da svejedno je, razumeš, svejedno, šta bi bilo zanimljivo gledati, sve bi bilo zanimljivo, sve je lepa priča, tako da... Ali mislio sam rezultatski možda zanimljivo. Pa eto, možda bi da kažeš, pa ne znam, mega da kažem, ajde ovako čisto pogled na tabelu i to, ali nemam nekako... Iskreno mi je sve jedno. Meni, da kažemo, kao naravno nego ovako te pitam, nisam neko koga bi bukvalno želeo, ali šta misliš sa kim bi možda gledao si svaku utakmicu Zlatibora? Ko bi možda najviše odgovarao? Pa nepredvidivo je, zato što opet ABA liga, kakve god da su tebi neke kvaliteti i odlike, taj viši rang ima nešto što će tebe poklopiti u nekim drugim segmentima i neće ti dozvoliti ni to da imaš, tako da je manje više sve jedno, ali... Recimo, je li Vojvodina prošle godine izbacila FNP, ali tako?
Izbacila je FNP koji je bio u nekom, da kažemo, lošem momentumu. Ono. Da. E, Pa dobro, jedna utakmica. Borac, eto, vidjet ćemo, ne znam, ono. Da se vratimo na KLS, da se vratimo ovaj kup, nas uvek optereti mnogo, se vratimo. Da, ali zato što je kup sjajno takmičenje, mi smo uvek imali neke lepe situacije, kao košarka 24 što se tiče kupa, tako da, ono... Fudbalskog kluba Obilić, to je to. Radujemo se, evo ga, tu je dres. Hans pušta pozdrav za Marka Kneževića Hans, evo. Mala digresija. Joj, malo već. Vršac 50%, 8 pobjeda, 8 poraza, po jedna pobjeda i porazi u ovom prethodnom periodu. Dakle, završili su polovinu prvenstva sa pozitivnim skorom, pobedili su kod kuće, kao što smo rekli, Kolubaru, potom gostovanje Slobodi, jel tako? Gde su dobro otvorili utakmicu, nisu dozvolili Slobodi da se rastrči, što je njihovo najjače oružje, dobro napadali iz reketa, međutim, popustili su malo u nastavku, ipak u finišu su izborili neku neizvesnu završnicu i kao da je falilo još neko da se priključi, recimo Dimiću i Tomi Vasiljeviću, koji su dobro zaista povukli, naročito Vasiljević u prvom delu utakmice, kasnije pogodcima nekim sa penala se priključio i Dimić. Vojin Ilić je recimo zaustavio na 12 poena, a on je bio među najefikasnijima u toj prvoj utakmici u Vršcu u Milenijumu koji je Vršac dobio protiv Slobode. Tako da možda je još neko falio tu da bi Vršac, i što na toj utakmici koja je možda bila dobar primjer za neku širu sliku ekipe Vršca. Pominjali smo već da su oni više nisu Miloš Nikolić, playmaker, više nije u klubu. Oni su, dakle, napravili takvo neko rješenje. Došao je mladi Ognjen Mićević koji je Čačanin, ranije bio MVP juniorske lige, međutim nije se zadržao u ovim čačanskim klubovima, bio je prošle sezone u Podgorici u ABA 2 ligašu, međutim nije imao previše prostora, nije se tamo istakao, sada je u Vršcu, radit će sa trenerom Đokićem koji pre svega igrao je tu poziciju, druga stvar, imao iskustva sa mladim igračima, tako da možda bi to mogla da bude dobra saradnja i za Mićevića individualno. I ono što smo već pomenuli, Juzbašić, centar, je iz Dunava došao u Vršac i tu je neka backup opcija za Tomu Vasiljevića, da kažem ovo što smo pominjali, još malo više mase u samoj ekipi, što je dobro što za trening, a naravno i za utakmice. Pa kratko samo o tome smo pričali, mislim, Vršcu je, znamo da Vlada Đokić ne voli baš ove klasične petice starog kova, ali Vršcu je tako nešto bilo potrebno. Toma Vasiljević ipak nešto drugačiji tip igrača, nema tu neku visinu, voli da igra pik, bilo je potrebno bar još neko da mu pomogne protiv ekipa koji imaju neke dominantne petice, stigo je Juzbašić, Vrščani opet nešto slično kao Zdravlje, mislim da sve to teče po planu, 8-8 skor i rekao si, Đokić jednostavno voli te mladi igrače, pogotovo bekove, tako da vidjet ćemo šta će uspjeti sa Mićevićem, odnosno kakav je neki plan, ali opet eto prilika za još jednog mladog igrača se pokaže na ovoj KLS sceni. Nije se pronašao u nekim kvalitetnim, moramo tako reći, takmičenjima, tako da ovo je prilika da eto krene nekom uzlaznom putanjem. Još jedna ekipa koja ima polovičan učinak posle ovih 16 kola, to je Novi Pazar koji je također imao jednu pobjedu i jedan poraz u ove dve utakmice i također su imali nekih promjena u igračkom kadru, naime Majstorović više nije u Novom Pazaru, on je pronašao neki angažman u Belorusiji, tako da sada zanimljivo da dva igrača koja su na početku sezone bila, delovalo je da će biti stožeri te ekipe,
Majstorović i Kevin Ver više nisu tu, sada će se malo više osloniti na neka druga rješenja, dok je sa druge strane Fahrudin Manjgafić apsolutno opravdao status pojačanja i sva očekivanja koja je upravo Novopazaraca imala od njega. Naročito se to vidjelo sada u ovoj posljednjoj utakmici u godini protiv Kragujevačkog Radničkog, kada je ubacio 17 poena u prvom poluvremenu, ukupno 20, ja mislim 20, sad ću ti reći 23 na kraju, i poveo je svoju ekipu do ubedljivog vodstva u prvom poluvremenu. Kasnije je ta razlika se istopila, Radnički je to malo sustigao, iako nije igrao Raško Katić, međutim Novi Pazar opet nošen tom i malo i publikom i generalnom atmosferom je uspio da sačuva tu razliku. Zanimljivo da su oni prethodni meč igrali kod kuće protiv Sloge, međutim pomenuo si taj niz Kraljevčana koji su sjajni bili na gostujućem terenu. Oni su ponovo odigrali jedan dobar meč koji ih je održavao negde u toj igri da budu na prvom mestu na polovini prvenstva, da su se možda neki drugi rezultati poklopili, Sloga bi išla na kup Radivoja Koraća, međutim međusobni dueli su ostavili ekipu, dakle, Zlatibora na tom prvom mestu. Novi Pazar, eto da kažemo 8-8, nešto onako toplo hladno što bi se reklo. Sad eto još jedan odlazak iz ekipe. Trener Darko Kostić je naravno iskusan i u ovom rangu i u nekim generalno košarkaškim situacijama, tako da verujem da će se dobro prilagoditi za ovu godinu koja dolazi i da će također Novi Pazar, ako ne na ovom nivou, biti možda čak i malo više i malo bliže vrhu tabele, kao što je bilo slučaj u prošloj sezoni. Kratko samo, ja mislim da je Kostić rekao, parafraziram sada, posle jedne utakmice ili u najavi neke utakmice, da im je pored energije potrebna i koncentracija. Ja sam pratio meč protiv Sloge gdje je u završnici bilo jako nekih loših rješenja u obe faze i to ih je koštalo. Jednostavno, rekli smo baš kao i tamišni Novi Pazar verovatno nije planirao da 5. januara, skor nije toliko loš, ali nije planirao kao što si ti rekao i Ver, Majstorović, sve je to nekako drugačije izgledalo na početku i ambicije veće, međutim u kakvoj su u jednom momentu situaciji bili, ovo i nije toliko loš skor. Kažem opet, pored te energije i koncentracija, ima tu opet i nekih igrača koji nemaju toliko iskustva na ovoj sceni, tako da opet infrastrukturno videli smo dvoranu, da se ne vraćamo na taj organizacijski deo, samo zbog dvorane prosto zaslužuju da budu i dalje članovi ovog ranga, ali zaista čudna sezona za Pazarce. Eto, najblaže rečeno čudna, bilo je nekih nezvaničnih priča da je Kostić blizu odlaska, da je tu blizu neki raskid ugovora, eto on se zadržao i vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku. Značajna pobjeda protiv Radničkog iz Kragujevca za samopouzdanje. Pre svega, bili su oni blizu i protiv Sloge. Sloga je odigrala taj meč jako dobro, imali su problema sa tom čuvenom zonom Kraljevčana, ali opet kada odigraš dobro a izgubiš, mislim posle, malo pre sam rekao, Tamiš je tu bio na jednu loptu protiv Dunava, ali opet nije pobedio. Uvek je to, ajde, neki mač sa 2 oštice, opet ok, sad smo bili malo bliži, ali nije to. Tako da, bila im je potrebna pobjeda i to protiv Radničkog, trijumf protiv Radničkog sigurno im je jako značajan za nastavak sezone. Prelazimo sada na ekipu kojoj šuterski rukavi iz sportske prodavnice možda i nisu potrebni, s obzirom da su druga najpreciznija ekipa u šutu za 3 poena u ligi, to je Radnički, tim koji je također na skoru 8-8, je li tako? Da. I također 9-7, izvini. 9-7, da, to. Ja vidim da mi je nešto sumnjivo. Ali su imali 1-1 ova prethodna 2 meča. Oba meča su igrali na strani, dakle, bili su ubedljivi protiv Slodesa
koji su dobili sa 20-ak razlike. Mi smo nešto govorili, bila je ta neka situacija što se tiče Raška Katića i neke svađe što sa saigračima i tako dalje, međutim on je naravno igrao taj meč protiv Slodesa, odigrao odlično 30-ak poena i značajno doprineo da upiše se ta ubedljiva pobjeda. Međutim, on nije nastupio u Pazaru kao što smo rekli i na ovaj već način koji smo opisali oni su tamo poraženi, ali ovo što sam rekao, znači odlična šuterska ekipa, dobro vođeni, imaju dole snagu u reketu, što u vidu Raška Katića, što u vidu Bojana Stanovića koji je zaista ima kvalitet da u ovoj ligi bude i starter, a ne samo backup, što je jasno da u ovim okolnostima je sada situacija takva u ekipi, tako da to je još jedan tim koji onako i trener Ivica Vukutić mislim da radi dobar posao, on ima također neki kontinuitet, jer ono što je meni zanimljivo kod njega, on uvek pre ovih utakmica kad se pozdravlja sa ljudima iz zapisničkog stola kaže želim vam da uživate u ovoj košarkaškoj predstavi pa neka bolji pobedi. I on to mi nekako govori neko njegovo shvatanje generalno samog tog događaja koji je košarkaška utakmica i košarka generalno kao sport. Pa da, rekao si sve o Kragujevčanima. Jedna ekipa bez Raška Katića, druga ekipa sa Raškom Katićem. Moramo biti iskreni. Pored toga što je veteran u nekim poznim igračkim godinama, bogato iskustvo, reprezentativno, jako je značajno u ovom rangu. Ubedljiva pobjeda protiv Slodesa i neka situacija, sada ne znam, opet nećemo se više vraćati na kup, ali koliko je uopšte njihova želja da se pojave na tom ja mislim, ja verujem da jeste i sa jedne strane zato što i ovaj kup drugostepeni ti donosi neki trofej. Znaš, i ovo pominjao sam za Raška, zamisli motiv da u svom gradu u 40. godini podigneš neki pehar, znaš, opet nije nekako zanimljiva. Da, ali bi igrao bi na gostovanju sigurno, jer je protivnik iz nižeg ranka. Ne bi sigurno. Da, ali dobro, opet jasno. Da, kapiram to, jasno, da. Kapiram tu potpunosti, kroz šalu da se vratimo na Novi Pazar, trener Kostić je rekao da su oni spremali, da su se naravno spremali za Raška, ali jednostavno... Da, iznenadili se. Jel on nije igrao utakmicu u Pazaru, ali tako? Nije, da. Jednostavno, opet, sama njegova pojava i to je znatno drugačije, bez obzira u kakvoj je formi i u kakvom je odnosu, jel tako, sa igračima. Da se malo našalimo, ali opet sigurno jako značajan igrač za ovaj tim Radničkog i mislim da oni zbog opet iskustva nekih igrača neće imati previše nekih problema, mislim da su nešto zacementirane na sredini tabele. Ne vidim ih nekako u Super ligi, ali ne vidim ih ni da će nešto pretjerano pasti. Ostanak, da. Ekipa koja je jedno od najprijatnijih iznenađenja je sigurno Dinamik, ali eto njih sada, posle tog sjajnog početka, 2 vezana poraza i eto ih na nekom sličnom skoru, odnosno na istom skoru kao i Radnički, to je znači 9-7, 2 poraza u prethodnim mečevima, izgubili su od Dunava, izgubili su od Zlatibora. U Čajetini je bio još jedan sjajan meč gde su oni zaista držali veoma visok tempo igre, pogađali neke veoma teške šuteve i preko ruke i tako dalje. Sa druge strane nalazili neka dobra rešenja u odbrani većim delom meča, međutim prosto nisu imali toliko intenziteta da izdrže sve to svih 40 minuta i Zlatibor je kao na nekim radnim utakmicama u finišu pravio neku seriju u drugom poluvremenu, lomio meč u svoju korist, tako to je se desilo i protiv Dinamika. Prethodno su izgubili od Dunava, što je možda, da kažemo, neka iznenađujuća situacija, međutim, pominjali smo da ništa u ovoj ligi nije iznenađenje, niti će biti do kraja sezone i oni su, što se kaže, reagovali na tržištu i angažovali su Miloša Glišića koji je povratnik u
ekipu Dinamika, dakle ovo je za njega poznata sredina, međutim znatno mlađi tim od onoga za koji on nastupao pre par sezona. Sada će imati status od jednog od najiskusnijih igrača naravno, dakle bivši igrač mlađih kategorija Partizana koji je recimo letos trebalo da potpiše ugovor sa ekipom Heliosa u oba dva ligi, međutim došlo je do nekih problema prilikom zdravstvenih pregleda i do tog dogovora nije došlo. Sada je da kažemo u Dinamiku gde će imati i ovom priliku malo da se povrati u smislu karijere posle te neke povrede koje imao prošle sezone, a i naravno i da pomogne Dinamiku. I još jedan igrač koji bi trebalo da zaigra u januaru je turski košarkaš Mert Akay, koji je bio jedan od uzdanica prošle sezone uz Gregora Glasa, koji naravno vidimo ove sezone da odličan utisak ostavlja u Partizanu, što donekle i govori o nekom kvalitetu KLS-a i o nekoj perspektivi igrača koji tu igraju. Tako da Mert Akay bi trebalo se vrati i vidjet ćemo koliko će mu trebati da se vrati na te neke situacije i igre koje je pokazivao prošle sezone. Pa jeste, ja sam ih izbaksuzirao prošli put, da sad ne pričam. Ti si ih ubio, tako da ono... Ja sam ih baš izbaksuzirao, opet ih vidim u Superligi. Šala na stranu, rekao si Glišić, Akay, jednostavno ekipa koja ima još mnogo prostora za napredak, ali uopšte taj neki koncept o kojem smo govorili i Saši Nikitovića i uopšte ljudi iz kluba za sada daje neke rezultate. Sad su tu neki porazi bili neočekivani, ali mislim da oni dosta toga dobijaju sa Glišićem, možda i nešto što im je u principu i falilo, neki laki poeni ispod koša. Dobro, tu je iskusni Šulović, ali mislim da će tim mlađim visokim igračima od kojih se puno očekuje u budućnosti i Glišić biti velika podrška, koji je takođe mlad, ali već ima neko iskustvo. Tako da će im dobro doći, generacijski su tu blizu, tako da mislim da će im biti značajno pojačanje u nastavku sezone. Dinamik je mnogo, ajde da se žažbanski izrazim, štucao na gostovanjima. Video sam da su na svom parketu tako poraženi samo od Sloge. Ispravit ćeš me ako grešim, ali mislim da im je to jedini poraz u svojoj dvorani, tako da ako bude nekih pobjeda na gostovanjima, ja ih vidim u Superligi. Još jedno breme za ekipu. Nije, ali stvarno mislim da bi im to bila prava nagrada. Pa bilo bi naravno, mislim. Pa znaš kako, meni deluju, ajde pričat ćemo nešto kasnije, nećemo dužiti, deluju mi ubedljivije od Vojvodine. Od onog što sam video na 2 meča. Jasno. Nekako, ne deluju mi možda ubedljivije, ali nekako... Da, neke situacije u igri su te više kupile, da. Da, u principu. U principu... Hoćemo dalje, jesi završio Jesam, može. Uništavanjem Dinamika. Još jedna ekipa koja je na 9-7 je OKK Beograd, dakle mislim da mogu biti apsolutno zadovoljni jer su na pozitivnom skoru, ubedljivo su savladali Slodes 111-74 u posljednjem meču. Dakle, trener Vasilij Budimić, to su pominjali, malo se pribojavao generalno nove godine i tih praznika. Vidjet ćemo kako će mlada ekipa izgledati posle ove pauze. Pa dobro, završili su valjda to. A dobro, sad je oporavak i to. A dobro, Božić ima i to. Da, pa još. Šalim se. Ali dobro, ne može Božić, već igraju sutradan preko. Da, to mora neka light varijanta. Da. Nema. Petar Kovačević, igrač koji se, da kažemo, na neki način možda ističe kao poenterski i lider po indeksu, ono što je da kažemo, dosta bitno, ili možda nije. Dakle, po indeksu korisnosti, krilni centar koji može da igra i na poziciji petice, onako, priča sa nekim ljudima koji su i bliski Megi, podsjeća ih malo na Mačvana po nekim pokretima, po nekom stilu igre.
onako dosta velika sposobnost za proizvodnju, što ti kažeš, lakih poena, tako da dosta jedan zanimljiv igrač za praćenje, koji pokazuje ovo kvalitet i u ovim nekim statističkim kategorijama, tako da uz ostale naravno igrače mlade koji su iz tog sistema, tako da mislim da je jedna sasvim mirna i lagana sezona trenutno za OKK Beograd, mislim lagana, naravno da nema lagane sezone u KLS-u, ali nekako bez neke tenzije, bez nervoze, koja je recimo postojala sigurno prošle sezone kada su se borili za opstanak. Rasterećeni baš kao i dinamik bez nekog pritiska. Gledao sam skoro Valjevu, karakter velike ekipe, da. Ne predaju se nikad. U Valjevu su imali praktično izgubljen meč, na kraju su bili tu blizu, bukvalno Bogavac imao eto neki šut za produžetak. Igraju izuzetno atraktivno, brzo, sa mnogo poseda. Rekao si o Kovačeviću, meni se ovaj Ukrajinac, hoćeš ti da probaš da ga izgovoriš s videa? Kako zove? Kobzisti. Bravo. A znao sam, ti si uvek tu bio vičniji od mene. Tako da meni se izuzetno svideo i mislim da bi u nekoj budućnosti, jako je mlad, mislim da sam video da je on sad lagač, nema 18-19 godina. 2003. ili 2004. Tako da mislim da za 2-3 godine, ono što sam video od njega mi se izuzetno sviđa, tako da vidjet ćemo kako će teći njegov, ali i neki individualni napredak ostalih igrača koji opet u tom celom sistemu u centru pažnje. Ja pretpostavljam da će do kraja sezone iz nekih razloga, što da bi se pomoglo ekipi, što da zbog nekih, znamo kako funkcionišu ti neki transferi, pogotovo vidjeli smo ove sezone, na primjeru Nikola Jankovića koji je bio najprije u Podgorici, pa koliko odigrao u Megi, pa na kraju završio u Breoganu, jel tako, taj čuveni španska Mega, što bi rekli. Tako da, pretpostavljam da će do kraja sezone doći još neki, da kažemo, stari igrač u OKK, malo da pomogne i ekipi. Oni imaju naravno Luku Mitrovića, playmakera, koji je, ovo što smo rekli, za Glišića. Koji igra odlično. I sam je mlad, ali je opet dosta iskusniji od ovih. Da, ali igra zaista odlično. Igra odlično. Ono što je prošle sezone radio Marko Boltić. Da, ali i Mitrović je zaista onako menja ritam, razigrava, bodri, hrabri, baš sam sve to nekako pratio ovde i mislim da je pravi playmaker za ovako. Tako je. Sada ekipa mladosti, na skoru su 10-5, dakle oni nisu odigrali ovaj meč protiv Kolubare, imaju utakmicu manje, zbog problema sa koronavirusom je ta utakmica tada odložena, pre dakle 2 nedelje. Oni su i dalje u problemu, ni ovog vikenda neće igrati, koliko sam čuo, protiv Sloge, tako taj meč će biti odložen. Veliki dakle problemi sa koronavirusom, oni su već ostali bez Simića za ovu sezonu. Ima tu još nekih problema, nadamo se samo da će svi ti igrači uspjeti da se vrate na teren, da posljedice koronavirusa, sad da ne pričamo o tim sojevima i tako dalje, da ne ulazimo u tu priču, nije nam to naravno potrebno, da će te posljedice biti blage i da će trenažni proces biti, povratak u trenažni proces biti znatno lakši. I mi se sjećaš se da su oni prošle sezone imali tu situaciju gdje je odložena masa utakmica njima, međutim oni su kasnije, kako su se te utakmice nadoknađivale, ušli u jedan pobjednički ritam i jednu nevjerovatnu seriju pobjeda, tako da možda i ove sezone se pretpostavljam da kažemo priželjkuju taj neki scenario i sada. Njih nećemo gledati na kupu, što je opet neka, da kažemo ponovo malo s jedne strane bez veze situacija, što jednu takvu ekipu nećemo vidjeti na kupu Radivoja Koraća, međutim eto takva su pravila, ali naravno u ABA 2 ligi oni imaju velike ambicije, imaju naravno kvalitet i mislim da će im to negdje biti neki fokus u nastavku sezone, naravno i da ne izgube to mjesto za sljedeću godinu kroz KLS, tako da dosta onako malo i nekog pritiska postoji nad tim ekipama.
koje su sada u ABA 2 ligi da očuvaju taj status. Jeste, mislim, ono, trener Jakovljević pojavio se i, eto, u prvoj emisiji novog formata, tako izrazi na B92. Tako da je rekao da imaju... Politički komentar. Šta? Patent sportsko-politički komentar. Da. Dobro si ovo definisao. Pa ne, nisam definisao, tako je čovjek rekao. Jel tako? Govorimo o Dejanu Anđusu Anđusu i... Pratio pomno od početka, ali rekao je da klub ima najviše ambicije, da želi opet igra ABA 2 ligu, da želi da bude prvi, a ti znaš da ja to volim. Ne volim ono... Mi se, znaš, borimo, pa ako se ukaže prilika, mi ćemo je dohvatiti, dočepati ili kako već. Ja volim kad se kaže mi hoćemo budemo prvi. Dinamik sam izbaksuzirao, njih nisam izbaksuzirao. Koliko je zastatnih pobjeda? 5-6, tako nešto. Imaju 7 utakmica preko 90 poena. Da. Jednostavno, korona im nije bila potrebna, ali opet da se ne vraćamo na početak razgovora. A kome je potrebna? mnogo će zavisiti od svega ovoga što se dešava u celom svetu. Tako da nadamo se da ih neće poremetiti, da će se svi igrači zdravi vratiti na parket i kako si malo pre rekao za trenera Radničkog, da će svi uživati u košarci. Ali eto, mislim, neke neobične okolnosti. Ekipa veže toliko pobjeda, uđe u pravi ritam i desi se ovo. Mislim, i onda sad sve ovo što nas dvojica pričamo nekako razumeš. Možemo da kažemo, eto, očekujemo od tog mladog igrača nešto, on posle 15 dana dobije koronu. Jasno. Mislim, i zato možda i ne treba, i zato treba biti oprezan u nekim ocenama, u nekim, kako kažemo... Naravno. Pa naravno, ali ti kažem velika šteta za ekipu mladosti, jer su zaista ušli u neki pravi napadački ritam. I rekao će ono što je za njih, na primjer, zanimljivo, izuzetno su fizički spremni, pa čak i ako ne odigraju 3-4 kola, oni su, mislim sad opet je problem kako će se vratiti posle korone, obrni, okreni, vraćamo se na neku epidemiološku situaciju, njihov povratak, ali nadamo se da će sve biti u redu i da će, eto, konkurisati za taj neki vrh tabele, kojim po kvalitetu sigurno mesto im je tu jasno. Vojvodina 10-6, trenutno 4. mesto, također po jedna pobjeda i poraz u ovim utakmicama. Izgubili su u Čajetini, još jedna sjajna utakmica koja je viđena u ovoj dvorani. Vojvodina je oslabljena u ovom periodu jer im nema njihovog, pa možda i najboljeg igrača, sigurno najboljeg centra, Aleksandra Gaćeše. Jel se Aleksandar već se zove? Da. Backup centar Nikola ili Nikola? Nikola, da. Izvinjavam se. Tako je, pozdrav za brata Gaćešu i da se što pre oporavi. On ima taj neki problem sa kolenom koji mu povremeno stvara veoma bolne situacije. Nadamo se da će to rešiti i da će se što pre vratiti u ekipi Vojvodine. Dakle, kao što sam rekao, i backup centar Dragan Marić je povređen. Više nekog prostora za Vasilija Vučetića koji ne mogu da kažem da se baš ne snalazi najbolje, ali sigurno da bi mu lakše bilo. Generalno sezona je išla kako je išla, sada su neka veći su zadaci ispred njega, on možda nije baš umeo da najbolje odgovori na njih, odnosno generalno da se postavi situacija u kojoj bi on odgovorio, tako da eto, oni su doživjeli taj poraz u Čajetini, pobedili su u Valjevu taj ligaški deo kao što smo rekli, međutim usledio je poraz. Sigurno da je teško igrati upisati 2 pobjede za 4 dana, ali eto, što ti kažeš, nisu možda pokazali neku stabilnost. Mislim, opet nekako smo možda i mi, generalno svi koji pratimo KLS, smo možda najviše kritički nastrojeni prema Vojvodini koja... Ali izvini što te prekidam, jednostavno se očekivalo više od njih.
Da, pa dobro jeste, ali opet i oni su na jednu pobedu manje od Zlatibora, mislim, u direktnom duelu su Naravno. izgubili, naravno, Zlatibor je pokazao da je u tom trenutku odigrao bolje i tako dalje i tako dalje, ali mislim opet i Vojvodina će imati vremena nekako do kraja sezone da se što u ABA 2 ligi što u KLS-u više istakne. Da dodamo i to da su oni također doveli jedno novo pojačanje. U pitanju je Popović, jel se on Nemanja, jel tako? Nemanja, jeste. Teško Nemanja, snima se imeni, manje Nemanja. loša sekvenca što se tiče imena. Dakle, Nemanja Popović, novi član Vojvodine, bivši igrač mlađih kategorija Crvene zvezde, igrao je za FNP, bio je nešto ranije u OKK, bio je deo Meginog sistema, jel tako? Da. Igrač koji ima onako prilično fizičke neke alate, da tako kažemo, košarkaške za poštovanje. Sada ćemo vidjeti kako će se uklopiti u ekipu Miroslava Nikolića i generalno kako će ga Muta koristiti s obzirom, eto recimo na poziciji četvorke Dušan Veslać je nekako dosta bio opterećen, bio je povređen pa je se vratio, pa nekako dosta se tu osjetilo malo da kažemo nekog manjka kvaliteta na toj poziciji 4 kada Beslać nije u igri. Popović bi to mogao da pokrije, on se tu negde kreće između trojke i četvorke, mada tako je, mada i on, kako se zove, mada i Vojvodina sada ima taj problem sa peticama, tako da vidjet ćemo kako će se on uklopiti i kako će ga Muta koristiti i na kojim pozicijama. Pa rekao si sve, ali opet bit ću kratak. Pričali smo malo pre o tom, da kažem, alibi priča. Trener Nikolić bez želje da nekoga nešto specijalno sad pretjerano kritikujem, ali non stop se priča o nekim problemima. Ok, imali su problem pred prvi meč u sezoni protiv Metalca veliki i koliko su imali 6-7 igrača u rotaciji. Da. Ali opet, mislim, sve razumem, ali Vojvodina je ekipa, slušali smo izjave trenera Nikolića prošle sezone, da bi ova sezona trebala da bude ta, eto, opet imaju neka imena koja su igrala, meni to ovde ono što sam vidio ne izgleda to shodno imenima koji imaju sastav. Opet, Beslać je odigrao tu prvu utakmicu stvarno fenomenalno. Fantastično igraju napad i odbrani, prepoznava neke situacije i zaista ga je trener Nikolić pohvalio posle utakmice, ali pogotovo bekovska spoljna linija, Ljubičić, Rakićević, ovaj Amerikanac, Nil, ne znam. Ja jednostavno znatno sam više očekivao njih igrački, znamo kako su nekada igrale ekipe Lepršavo koje je vodio Miroslav Nikolić u nekim fazama njegove karijere, svjestan sam i da je imao nekih problema, ali očigledno tu mnogo stvari neštima. Očigledno tu mnogo stvari neštima i to je se videlo sada na kupu, jednostavno prosto je teško poverovati da je ekipa koja onako odigra prvi meč onako loše izađe na drugi. Da. Da se prave, sada ti ne, baš neke početničke greške. Da. Baš neke greške koje ne mogu se očekivati od nekih spoljnih igrača koji su, da kažem, koji imaju neke ozbiljne karijere iza sebe. Da. Mislim, sad da me ne shvati niko pogrešno, ali zaista fali im taj neki kontinuitet. Mislim da i kroz sezonu fali neki kontinuitet i to se dobro prepozna u ABA 2 ligi. Jer su tu, to si upravo ti gledao i pričao, imaš mnogo iskusnijih, namazanijih igrača koji te neke njihove krizne momente znaju da kazne i prelome utakmicu. A ti neki crni minuti u KLS-u, opet to na neko iskustvo, na neki kvalitet prevaziđu. Ali kažem, zaista, bar meni, opet, bez želje, ponavljam opet, da neko sad baš pretjerano kritikujem, neverovatno mi je da ekipa koja u subotu odigra na način na koji odigra i pokaže kvalitet u odnosu na ekipu Metalci, individualni ogromni koji imaju, u utorak izađe na utakmicu onako kako izađe. To zaista, bukvalno,
gledaš sa istog mesta, iste dve ekipe, istu utakmicu i prosto ne možeš da veriš utorak šta se dešava u subotu. Ok, Da. nije sve ni do šuta za 3 poena, ali do neke koncentracije, do neke... Mislim da ni hemija ekipi nije na nekom zavidnom nivou, ono što sam imao priliku i da čujem. Ne znam, nije mi to, jednostavno, da ne dužim priču. Ono što je opet neki, da kažemo, pozitivan, da kažemo, dašak, recimo bio iz Čajetine, jeste dva mlada igrača, Luka Nedeljkov koji je bio najefikasniji, tada je ubacio 16 poena protiv Zlatibora, mlad igrač koji je ranije bio član ove ekipe Sveti Đorđe iz Žitišta i imao neke veoma dobre učenke u tim nekim nižim ligama, on je i prošle sezone bio u tom timu Vojvodine, međutim nekako da se ustali, malo i on ima nekih problema sa povredama. I još jedan mlad igrač koji ima, da kažemo, poznato košarkaško poreklo, to je Filip Stanojević, sin Jova Stanojevića, naravno bivšeg igrača i Crvene zvezde i Partizana, ali tako, koji je imao bogatu internacionalnu karijeru. Tako eto, mislim, jedan igrača koji igraju ovu ligu, a imaju poznate očeve košarkaše. Što je opet svakako zanimljivo za praćenje. 10-6 i treće mesto trenutno Sloboda. Imali su, da kažemo, na ruku im je išao raspored sada na kraju godine. Dve utakmice kući protiv Tamiša i Vršca, koje su dobili protiv tih banatskih ekipa. Imali su nekih problema na oba meča, međutim, na kraju, da kažemo, triumfi koji ih drže u tom pri vrhu tabele. Oni su i dalje bez Nedeljka Prijovića koji se još uvek nije oporavio, dakle već nekih koliko mesec i po, možda i više dana je jedina igrač koji, mislim, to sam već pominjao, igrač koji najviše igrao na poziciji četvorke, njegov povratak se očekuje evo tokom prvog meseca ove godine, a povredio se i mladi Aksentijević koji je propustio prethodna 2 ili 3 meča, tako da malo imaju problema sa povredama, međutim Sloboda zaista ima širok, što se kaže, roster. Trener Oliver Popović sa tim mladim igračima koje smo pominjali, koji su igrali juniorsku ligu prošle sezone, kao što su Čedomir Martić, kao što je Đorđe Božić i tako dalje, ovim nekim igračima koji su ostali iz prošle sezone, kao što su Ilkić, Ilić, naravno i ovi igrači su prošle sezone bili tu juniori, oni su igrali, imali neke minute, ali nisu imali te uloge koje sada imaju, što je jedna, ovo što sam pominjao, organska priča. Naravno Raša Radovanović je tu koji dosta utiče na te stvari, na te situacije, tako da pokazuje se koliko sistem ume da iznedri kvalitetne stvari. Užice je, da kažemo, nije mali grad, jedan od, da kažemo, centara ovog, zapravo najveći grad Zlatiborskog okruga, koji je negde i u nekim raznim drugim situacijama i obrazovni i medicinski centar ovog kraja, tako da je u tom sportskom smislu Sloboda ove sezone je pokupila te neke mlađe igrače iz nekih drugih sredina, iz nekih drugih opština okolnih, tako da oni polako dobijaju šansu i to im se trenutno dobro pokazuje. Naravno da ta pojačanja koja su letos doveli i Prijović i Đorđe Dimitrijević, koji je zaista pokazao veliki kvalitet i da može da je odigrao u nekim naletima veoma kvalitetno, su jedan od razloga zašto je Sloboda na ovako visokom mestu. Ali evo sad ovo što hoću da ti kažem jeste da koliko mi pozitivno pričamo o Slobodi, a koliko negativno o Vojvodini, a imaju isti skor. Naravno da je tu stvar perspektiva i samog igračkog... Ali uporedi ekipe. Pa dobro, mislim, opet ne možemo sad reći ni da je to neka drastična razlika. Shvatam te u potpunosti, nije to ništa sporno, ali ako već uporedi koncepte, uporedi razmišljanja, uporedi, dobro, nećemo kažemo uporedi cenu, ajde, nije bitno, ali opet ako igraš ovu ligu, a imaš igrače poput Slobode, ovo je fenomenalan skor. Da.
A ako igraš ovu ligu, a imaš igrače kao što ima Vojvodina, nisam. Da, jasno, sve jasno, sve jasno. Sve jasno. 10-6 ima i Sloga. Također 1-1 u ovim prethodnim mečevima. 2 utakmice na gostujućem terenu, dakle Novi Pazar su rešili, što bi rekla ova djeca. Ozdravlja su izgubili, dakle naravno sve što smo rekli. Šta bi mogli da kažemo o Slogi, a da nismo govorili do sad u tom nekom smislu. 10-6, drugo mesto. Ko će li uspjeti da nastavi u ovom ritmu? Za mene je jedna od većih misterija lige. Pa, otprilike, da. Zato što... Sjećam se jedne izjave trenera Dimitrijevića, ajde da mi prvo skupimo pobjede za opstanak, 11 pobjeda, kao, ja mislim su ciljali 11 pobjeda. Jel tako rekao, sad parafraziram, naravno. Biće zanimljivo vidjeti da li će uspjeti da nastave u ovom ritmu. Pa što kažeš, šta reći što već nismo rekli, ta neka zona koja je postala prepoznatljiva, nekim trenerima se to ne sviđa, što sam imao priliku da čujem, međutim, cilj opravdava sredstvo. Mnogo, kako bih rekao, ono što sam razmišljao, čini mi se da Dimitrijević ima jako dobru neku komunikaciju sa igračima. Sigurno. Protiv Novog Pazara, čak i u nekim kritičnim momentima nije bilo nikakve panike, nikakve nervoze i mislim da ih je to na kraju odvuklo do pobjede. Istina, imali su neku, ja mislim, znatno veći broj skokova sad, lagaću, nije ni bitno. Ali gledajući sad te statističke parametre, da kažemo stavimo to sa strane, ne gube glavu u nekim kritičnim, važnim momentima, čvrsto su stabilni, imaju te neki iskusni igrače koji ubace neke šuteve kada je to potrebno, ali eto, bila je i tu neka penal završnica, bili su znatno mirniji od Novog Pazara. Znatno mirniji u nekoj penal završnici, vole treneri da kažu ta bacanje u poslednjoj četvrtini, jel tako? To je jedno staro trenersko. Ali zaista, sjećam se i u Valjevu još nekim utakmicama i protiv Dinamika, na primjer, to smo već pričali ovde, da su pokazali tu neku hrabrost u finišu da idu da pobede utakmicu. Jednostavno i da nema nikakvih, ne znam, iskakanja, nema nekog, da kažem, prigovora sudijama, okolo, tamo, vamo, levo, desno. Fokusirani su maksimalno, Dimitrijević ima dobru komunikaciju. Dobar trener, nema greške. Da, samo jedan primjer, eto, kratak ću biti. Recimo, Samojlović je šutirao, mislim, trojke 7-0 u Novom Pazaru, ali ubacio, bukvalno ga je uveo u igru 2-3 minuta pre kraja, vratio ga u igru, on je ubacio trojku koja možda i prelomila tu tako. Da. Tako da, opet, to pokazuje i neko, da kažem, uzajamno povjerenje. Naravno. Da li misliš da im je potrebno neko pojačanje da bi ostali u mestu za Superligu? A mislim da im je potrebno, u centarskoj poziciji. Aha. Mislim da je potrebno 4-5. Pa dobro, 4 zbog Matovića, mislim, možda više neka petica, možda nekom skakačkom. Petica sigurno. Teško će uspjeti na gostovanju u ovom ritmu, sad su im potrebne pobjede u Kraljevu. Mislim da koliko su imali vezanih pobjeda pa izgubili u Leskovcu, nisam siguran da mogu baš nastaviti tako. Svakako jedno lepo osveženje za ligu, sredina koja je tradicionalno poznata, koja je, onako da kažemo, istorijski važna za srpsku košarku, tako da to je samo milina i gledati i ta nova hala i ta atmosfera i generalno neko znanje koje ti ljudi o košarci imaju, što Marko Dimitrijević kao rođeni Kraljevčanin i pokazuje. I Zlatibor, lider takmičenja, 11 pobjeda, vezali su 2 pobjede kod kuće, kao što smo rekli, Vojvodina, Dinamik, ekipa koja je, oni su posle 15 kola, znači na polovini prvenstva, bili prvi, iako su imali
da kažemo možda na neki način nepovoljniji raspored jer su od tih 15 utakmica 7 odigrali kod kuće, 8 na strani. Međutim, sad ne mogu da kažem da ih u drugom polovini prvenstva imaju lakši raspored s obzirom da gostuju i Slobodi, i Mladosti, i Vojvodini, i imat će još nekih, da kažemo, teških gostovanja. Teži raspored sigurno. Svaka utakmica u ovoj ligi je teška, međutim, veliki jedan pozitivan zamajac su ove pobede u prethodnim utakmicama, samo su imali taj jedan poraz od Mladosti u prethodnih, ja mislim, 10 mečeva u oba takmičenja, tako da to je zaista ekipa koja je konačno, da kažemo, posložena. Već smo pričali o tome i drugi treneri su to isticali da je Zlatibor rizikovao u tom nekom jesenjem periodu da potpuno promeni ekipu, da napravi neke nova dovođenja koji su im, da kažemo, vezala ruke do kraja sezone, međutim taj sastav koji sada imaju je ono na što su oni rešili da igraju i to zaista trenutno dobro funkcioniše. Najbolja šuterska ekipa Košarkaške lige Srbije u šutu za 3 poena. I to je značajan jako parametar. Malo pre smo pričali o toj zoni sloge. Kada imaš igrače koji mogu da ubace, sve se posle raširi i sve je zato lakše. Važan statistički parametar u ovoj ligi. Nema mnogo dobrih šuterskih ekipa. Da. Previše, da kažemo, nekih ekipa kao u, ne znam, nekim kvalitetnim ligama. Pa samo što je razlika što te možda kvalitetnije ekipe, pored tog šuta, mislim tradicionalno nekako mi i kad smo bili klinci i mlađi da kažem, poznato je nekako bilo da su uglavnom te neke šuterske ekipe malo mekše. Ne znam da li ti se složite. Da. Malo mekše i to je malo neka odlika iz Zlatibora. Oni ne trče mnogo, sem recimo Kutlešića, Joksimovića i Tadića. Malo su nekako teža ekipa, više igraju na neku, da kažemo, možda, se tako izrazim, prevaru, na neko iskustvo prosto. Zato im nije odgovaralo kad naiđu na ekipe koje su čvrste, koje se pobiju, koji trče u nekom jakom tempu, što je pokazala i ta utakmica protiv Dinamika na kraju krajeva i to je trener Nikitović i rekao posle meča u Čajetini, dakle, treba Zlatibor da se zahvali i Dinamiku jer je pokazao šta sve ne valja, da tu nešto ne štima. Da, jer su im pokazali u prvom kolu kako i šta, da. Tako da, ne mogu da kažem da je baš u odbrambenom smislu ova sada ekipa bolja od te koja je počela sezonu, ali u napadačkom jeste u smislu tih odnosa, kako se raspodeljuje lopta, kako se međusobno funkcioniše, tako da to je nešto na čemu je ekipa značajno napredovala. Naravno imaju ono što sam ja rekao, najboljeg igrača lige Dušana Kutlešića, sigurno igrača koji je u najboljih 5, koji može da igra recimo i ABA 1 ligu. Laquinton Ross je tu jedan dodatak, jedan pogodak, što bi rekli na poziciji, hajde da lupam, američkog igrača. Samo se sad nadamo da će posle ove praznične pauze da se to nastavi u tom ritmu. Njih sada čeka to gostovanje u Pančevu koje je umelo da im bude neugodno u prethodnim sezonama, naravno kao i svima. Tako da, opet taj raspored sam pominjao, ništa uopšte nije garantovano. Ti sam znaš, mi smo pre 2 meseca radili podcast u kome je Metalac bio na prvom mestu, jel se sjećaš? Da. Tako da to pokazuje šta se sve može izdešavati za neko kratko vreme, koliko forma, neki naleti, dobra forma igrača, jednog čak, može napraviti totalno neke promjene na tabeli. I s obzirom kako naša priča utiče na ekipe, mislim da niko nije bezbedan. Ne može, pogotovo sad zbog ove epidemiološke situacije, da se ne zna kad, šta, gde može da se desi, tako da budemo svi zdravi, pa neka bude što bude. Lako ćemo, eto, što se tiče košarke, eto mi i ove neke kritike koje možda upućujemo igračima, pogotovo i mlađim, ne znam da bi se to možda moglo nazvati kritikama, nego možda malo neki nedostatak pohvala, eto, naravno ništa nije zlonamerno, to je neko naše viđenje iz naše, da kažemo, neke medijske pozicije koje na kraju krajeva želimo da
da ovu ligu približimo nekako široj košarkaškoj publici, da se taj, da kažemo, ambijent oko KLS-a malo popravi, da se privuče pažnja tom KLS-u, da više ljudi ga prati, da više ljudi dolazi na utakmice i tako dalje. Tako da to nam je neka ideja i sad ove neke, da kažemo, kritike nisu, iz tog razloga to kažemo, nisu nešto zlonamerne, nego prosto su neka naša viđenja, a naravno mislim da smo prema svima bili korektni. Nije sad da se nešto pravdam, ali eto, to mi je nešto neka potreba da kažem. Naravno. Opet smo probili, znači, sat i po vremena lagano. Ko bude ovo izdržao da sluša svakom času. To je hardcore fan KLS-a. Šalim se. Naravno, želimo svima da u zdravlju i veselju provedu predstojeći praznik Božić, svima koji ga slave i naravno onima koji su ga slavili 25. decembra. I naravno sve najbolje u novoj godini, to je ono što smo rekli, pre svega da se ova situacija stabilizuje, da to krene nekim normalnim tokom, kvalitetnim, boljim, lepšim i da uživamo u košarci. Da, eto tako da završimo, najbolje igračima puno zdravlja u 2022. Kao što si rekao, nikakva zla namjera ne postoji u ovome što pričamo, bez nekog pravdanja, opet, da se ne ponavljam previše. A mi smo fini momci. Igračima stvarno puno zdravlja, vidimo šta se dešava oko nas i šta se sve dešavalo u 2021. Tako da neka bude zdravlja, biće prilika i za Super lige. Za pobjede i za poraz. Da, sve to, da kažemo, bude i prođe. Tako je. Hvala svima i pozdrav.